GEUNASEH Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Ulama GEUNASEH Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Lem sebut kelap gulita, ulama yang bercahaya, pembimbing tanyolam dunia, yang pejroh akhlak manusia. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Ulama GEUNASEH Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Ulama GEUNASEH Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Fatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, baik hudip umat lam jahil, kepikir ke ilah daya. Terjunjung tak sata supaya jroh Aceh mulia. Terjunjung tak sata supaya jroh Aceh mulia. Jarakan tak mesebut, tapi bedah maruah bangsa. Ulama panutan umat Islam sinolam dunia.